Laingut kinong yalam khmat ke parti NPP Nongpo Blok lembat kispa angut kinong Kershan kilalik ban penyesok nok sya ke parti Kongres ha ke jingelang ke bala pelong kerpang menta kesengi ke shitarik unai wing Nongpo. Kini laingut kinong kitkam ki bah khmat jong ke parti NPP ki kentup yu ba minsing makri ubabat komu advisor ke NPP Nongpo Blok uba Stoin R Singkli working president ke NPP Nongpo Blok bat uba Lawrence Nongrum secretary berim jong ke NPP. Yakini kilaingut kirang ba la pediang sngobha syke yinggesem jong ke Kongres da uba MG Kharshan Lor President ke Ribhoi District Congress Committee RBDCC ha ke jingedon lang kiwe kinong kitkam kiba khamat jong ke Kongres kiba kentup ik kong Joplin Scott Shilla President ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee ba Rocky Marwen Vice President ke DCC President Umsning BCC ba SW Malai President NBCC ba uba D Kharshan D General Secretary ke NBCC. Hakani kesengi na kejingwan rungseng kini kilaingut kinongkit kamba khmat jong ke parti NPP ke parti Kongres kalanang sngau skem Haribhoi District. Lapediang sngau baharu mentara sengi hasem Kongres ye kinong Kershan ke parti NPP kiba nagisnong beper kiba lakot de kispatam. Linton ban ai ke kentin yang semua yang ki lainut kirang ba ki bala penyesok akan ni kesini sa parti Indian National Congress iba minsing maguri iba Stoin Singkli bat iba Lawrence Nongrum nak mesin jong jeng keben jong jeng lo shipara jismu shipara i pediang subhai ni idurong ba rengkat bakine ki aspa ngutam ki parlok ki belawan persengai bat ki belawan bat sakhi ban ai ke jeng Kershan banon sendran ban ai ke jeng sakhi nak menta ban peni sakhi pajba begini ki rang ba laingut ki rang ba ki lalong ki bakloi Banwan ban Kershan ya ke parti Kongres nak benta ban penklain nak benta banwan ra yu thong yang ka jing job khamtam gumba ki pai ba boro kitip ba ka ayom jong ka election MDC kalajan te kulesibun kini ki laingut kirang ba ya ke mesim jong ka jing sngau simkhia ka jong phi nak benta ban yakit lengkor lem ya ka kam nak benta ban Induk yang nang ke parti Kongres jongi kapoi sekathong jong ajing job. Kumba pitip pai ba boro ba ha kasai sima ha ke jela ke jongi. Ke parti Kongres ha ke di kendiat naik guladap. Kila i bagalong kumtu. Jingjia kiba boro ngilatip ngiladu ki bubun ki nong Kershan ki noyelam ki barat ba hapo jong parti Kongres. Bat kumne mentai lasa stang para mengi hamtam le Haribhoi ngilasa stang para ngelam barit sudah Henry dak jingelam tu pastat jong play dak jingdon mekat ke jong play ngim sim ladu mesim ngim sim lasu marwai Henry ngelayo pat ya kene kesenjam ke ba ngela pedang kene kesi kalau kesni sa je mau ya ke parti Kongres ke ba ngelasdang sedang menta napo nongpo konstitusi bat pin sai terter hakiwi pat ki blok kum ke jirang blok kum ke Mahoti blok ke Umroi blok bat Kongsing blok kini kijing penrung kerteng kin senang yai ha kini kita yo bat kisi basawan bat kini kidak kisin ke pendi ba ke parti Kongres warla kinong elam kilamino kila ino ke parti Kongres ndai ke parti kadang ku kadang pieng kadang klain kadang yo obor bat ngidon ke jengkerman baskem baka parti Kongres sasisian pat kanyo ya kebor bat yung sensar lakam hapo ke jelahi dengi boro kowe Chinang yeno kali ka parti ka ba
bangin im hakajing lai loy Henry katera kampat ya kajing snail habang ipai syaka jinong jiman jongkar kom senja kadal kani ke sarkar pemerintah jaga banjelai daki kam kijam jelai mandu drugs jelai mandu kikam kibasmir bon hagini kisi napo lain kra rasa lain kra tangki bas kibami kecaka dan yadikia kalabon ki ai permission bagi wila kita bas kidai jongki MLA bagi badan hakane ka sarkar ka pemerintah ngis ngosi sisya ngijit ekonomi khmat ki ban peit ban khmi ban penkil ya kari bakajai penreu ban penreu spa ya kari bakajai penreu Henry habangi peit manta kari bakajai penreu kasyong hakajingma takalong ka basongsi sisya lada ngim ya kendit benriu lada ngim ya pei pang bakadei ka Congress Party kabala banyada yang hi kiret pai tangka Congress sisya pei yu Rahul Gandhi yai barok kowe kari India nak bentar ke nang bentar manon ni nang bentar je mau uliu dang samla don kaman kitli andre don kata ka jikit kli na ka bentar jong pi ba jonga ini kadai kejing sak destroy now leadership kata tip untuk tokul ba boleh habok ka parti konkret ini penting in hammi no no dapat parti PP hari ini ya senang hadin pengalap besar kata kejulong sibet dengan dapat burung ya Ibu Amin belum advisor Ibu Loren Sekretari ngagari working president ngalapat hari ini kisnam habok jong ka parti NPP dengan penpau hakalang jong pi kilok Ibu agi dikasan Ibu ngiyakot ngiyawer jati ni hapat saindur mai hakasain partai kabayaran kador tumbal ong incerman batip nadu kaprat lebang hadu ka high level kata ngi di batip nadu kurang ni cuki hadu baru spa ngi di benjalong equal competition ngi di benjalong kaju di ku pengal yo i hakilan kisan partai hakik kediat su jaka boborom ni ki wi partai original tu hadil hi kamut ini hero kata kadang partai ti kamut ka kongres ka bawah berjalan ma bakawi ka parti ka bayalam dia karin dia biicungi hadu mentah jadi tangka parti kongres kata kan itu badon apa donut ke jongan ni suong bagi don ha gade ka cikadul laningi ong bagi long terakhir kendong kecap lada kane ka sarkar ka bayalam na delhi ayu kan peniki ai lada ngimdon nang tai ni syam cipun bak ke jinjin ja nata bot kang ketok kan nepor kawak ruk banjab kajak bentri ujungi ladang ngimdon nak kane ka parti ka banut banjasai bat banut ruk banpat ya ita ijing nok terai ka jing nok ripat ti jongi hatai hapok den nang ngasudi bandi ai kata ka pachat tapi ini jet por iba meta bat da burung yang i charman ngahap ban kren lengkot namar ke por election di babon ba ngider kam ban ya kren ban ya ban soto tang bagi lok iba ijing obut ban ongkum ne habang irung agak jeli om dei mengisurung tang bar pergi dorkmat handai dapat donut bangin ai kita kan ya kan dia ke parti ka badon thong ban kentiu bat om don ke jing kinyem bat ka ai lala ka jong tang ita iwe ngamut ban ong yapi bat ngakoburu banang nei sekmat manga Bakmin Ibu Loren